ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ವೇದಘೋಷವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तदन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಭೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ವೇದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ನಗರದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿ.ವಿ. ರಾವ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ ಮಧ್ಯಗಾಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. Taking permission and order from both the Swamijis, I rise to offer a very, very respectful Sashtanga Namaskara at the lotus feet of the Swamijis on behalf of all the devotees assembled in this August gathering at a very historic moment. It is historic because it is for the first time that such an event is happening in Goa. Let us all give them a standing ovation as a mark of rousing welcome. I now request Sri Srinivas Bhakdempo to come onto the stage and garland Sri Uttaradimat Swamiji. I now request Sri Digambar Bhak Kamat to garland Sri Patsagali Swamiji. Thank you, sir. Thank you, sir. Importance of Guru in our spiritual life cannot be overemphasized. If God is not happy with us for any reason, it is our Guru who comes to our rescue. On the other hand, if Guru is displeased with us, none can rescue us. Hari Rushte Guru Strati, Guru Rushte Nakopi. They both are very busy personalities. Daily, they keep traveling over the length and breadth of the country on Gramaika Ratri basis, means one night in each village or town, preaching Harisarvottamatva and Vayujivottamatva. It is our great fortune and privilege to have them both together to give their insight into the Dvaita Vedanta, which is
better known as Tattvavada. Such opportunities come in our life as a result of punya earned by us in several lives. Many assembled here may not be aware of Sri Uttaradi Mutt, so I shall try to give you a brief introduction of the Mutt. There are 24 Madhva Mutts owing allegiance to Sri Madhvacharya, is also known as Srimad Ananda Tirtha Bhagavad Padacharya. Amongst them all, means out of the 24, Uttaradi Mutt has the largest following of Sishyas and has the maximum number of erudite scholars. It was started by Uttaranamaka Paramatma. You see in Vishnu Sahasranama, Uttaro Gopatir Gopta Jnana Gamya Puratanaha, like that you know it. The Vedanta Samrajya was occupied by many stalwarts like Chaturmukha Brahma, Sanaka Sanandana, etc. and Durvasa also, sage Durvasa, and many more erudite scholars. The Vigrahas worshipped in the Mutt have come down from Treta Yuga, worshipped by Lord Rama himself. So they are called Chaturyuga Murtis. Every one of the Pitadipatis of this Mutt, including the incumbents, are erudite scholars and have many achievements to their credit. Uttaradi stands for, Uttara means we split it, one of the meanings of this word. Of course, Swamiji will be able to tell you hundreds of meanings for such words. Uttara is Uthapayati and Tarayati. It lifts you up and makes you cross the ocean of samsara. Sri Satyatva Tirtha Swamiji is an erudite scholar and his blessings work wonders because of his intense tapasya. Sri Vidyadisha Tirtha Sripada Vader Swamiji needs no introduction to you all. You all know him much better than what I do. I offer my Sashtanga Namaskars at his lotus feet and express my gratitude to him to have accepted our request in spite of his busy schedule. Personally for me, it's a long-standing dream come true. I have been trying to get this sort of a unity of the two great Madhva Swamijis for several years. Only today it has come up, and if somebody writes history of Goa's Adhyatmic life, then this will be a very historic day. And this is the beginning of several such more coming together of Swamijis of various mutts belonging to Madhvacharya, and propagating Madhva philosophy in Goa for all of us, to have a better knowledge. Many of us have some knowledge, but a clearer and better understanding is the need of the hour. In spite of their busy schedule, Swamiji has come here at our request. This powerful double-engine combination is the need of the hour to lift us all from the sea level to the lofty heights of Himalayan heights in the field of Vedanta philosophy. Achhe din are here to eagerly look forward to. I want to inform or remind our Swamiji, he is well versed, he is already aware of it, that GSB community, though a small one, is very highly accomplished in practically every field. It has at the same time protected its gods through very trying period of history and have built magnificent temples and are very devoted to their respective Kuladevatas. They also have integrated local deities who are worshipped by the local people. Sir, Goa is Sri Parashurama Kshetra, further sanctified by the historic visit of Srimad Acharya, that is Sri Madhvacharya, in the year 1260 AD according to a scholar from Karwar. Here all the communities live in harmony. However, I think there is acute need to improve our knowledge of Madhva Siddhanta. I request both the Swamijis to undertake this task together and to lead us into the path of Mukti. I compliment all the dignitaries who have come to this reception and also all other friends who are assembled here. This looks like who is who of Goa, if you see. I end with a small couplet.
of course Swamijis will know it. Shubhena karmana swargam nirayam cha vikarmana mithya jnanena tamo jnanena ivacha param padam yati yas tasmat virakta san jnanameva samashrayet. Then they will explain more about it. So I take leave from you and request both the Swamijis to conduct the remaining portion of the program. Thank you. Now, there are certain formalities observed on such occasions. When two Swamijis meet, they will have a Sanman for each other. That program will be done right now. On behalf of Goa Madhva Sangha, also we are offering a small Tulsi Dala to both the Swamijis.
ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಿನ. ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆ ಎರಡು ಯತಿದ್ವಯರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡಿದೆ, ಭಾವಗ್ರಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. Now the Sri Satyasmatitha Swamiji will address the gathering. श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियःपतिम्। मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः। स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनो वाक्कायवृत्तयः। ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरेत्। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः क्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान्। हमारे मूल गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी इस पवित्र गोवा क्षेत्र में दिग्विजय करके इधर के लोगों को धर्म और तत्वज्ञान के बारे में उपदेश करके उन्होंने अनुग्रह किया है। इस पवित्र धरती पर इसी मध्य परंपरा के दो मठ, उत्तरादि मठ और गोकर्ण जीवोत्तम प्रतगाड़ी मठ, इन दोनों मठों का समावेश हो रहा है। यह भी बहुत खुशी की बात है। बार बार इसी तरह समावेश हो जाए और मध्व सिद्धांत का, तत्वज्ञान का और सनातन वैदिक धर्म का प्रचार हो जाए, ऐसे हम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हमारे गुरु स्वरूपोद्धारक गुरु जी और विद्याधीश तीर्थ के गुरु जी दोनों का समावेश पहली बार मुंबई महानगर में चातुर्मास्य के वक्त
हुआ था ऐसे हमने सुना है। उसी समय हमारा जन्म हुआ था, उसी मुंबई के चातुर्मास में। विद्याधीश तीर्थ के गुरुजी विद्याधिराज तीर्थ बहुत अभिमान से इसके बारे में बताते थे और यह परंपरा ऐसे ही चल रही है। और आज मध्व सिद्धांत के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे। श्रीमन्मध्वमते हरि परतरः। श्रीमन्मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है वह अलग नहीं है। जो वेदों का सिद्धांत है, जो महाभारत, भागवत, रामायण इत्यादि सभी पुरातन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, वही सिद्धांत श्रीमन्मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है। उसी की स्थापना की श्रीमन्मध्वाचार्य जी ने। नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं किया। जो अन्य विचारवादियों के आक्रमण से, अन्य धर्मियों के आक्रमण से जो सिद्धांत लुप्त हो गया था, सनातन वैदिक धर्म बहुत कष्ट की दशा में था, उस समय श्रीमन्मध्वाचार्य जी ने सभी प्रश्नों को समाधान देकर, सभी आक्षेपों के निवारण करके सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की है। श्रीमन्मध्वाचार्य जी का प्रथम और अतिश्रेष्ठ सिद्धांत है भगवान श्री विष्णु सर्वोत्तम है। इसका मतलब यह नहीं है कि और बहुत देवताओं का कुछ महत्व नहीं है। श्रीमन्मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में सभी देवताओं के लिए गौरव है, आदर है, सम्मान है और पूजा की पद्धति भी है। लेकिन सर्वोत्तम रूप से भगवान श्री विष्णु की ही पूजा होती है। इसके लिए श्रीमन्मध्वाचार्य जी बहुत प्रमाण देते हैं। श्रीमन्मध्वाचार्य जी के बारे में श्रीमद् सुमध्व विजय नारायण पंडिताचार्य इस ग्रंथ का निर्माण किया है। उस ग्रंथ में उक्तमुक्तम अभिधेयमुत्तमं वेदवाक्यमनुवादयन् मुहुः व्यञ्जयत् स्मृतिवचोभिरञ्जसा तस्य चार्थमतियुक्त युक्तिमत्। ऐसे कहते हैं श्रीमन्मध्वाचार्य जी। जो कुछ कहते हैं, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो जरूर उसके लिए प्रमाण देते हैं। मैं कह रहा हूं, आपको सुनना है, ऐसे कभी भी नहीं कहते हैं। वेदों का और बहुत स्मृतियों का आधार देकर अपने सिद्धांत को श्रीमन्मध्वाचार्य जी प्रतिष्ठापन करते हैं। न ते ए विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप। ऋग्वेद में कहते हैं बहुत देव देवियां हैं, लेकिन कोई भी विष्णु का जो महत्व है, विष्णु का जो पारम्य है, अनितर साधारण सर्वोत्तम व्यक्तित्व है, उसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रयत्न करने से भी, प्रयत्न भी नहीं करेंगे। वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं सभी देव देवियां। अगर प्रयत्न करेंगे तो भी भगवान के महत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। यह है विष्णु की महत्ता। तो क्या हो गया? भगवान सर्वोत्तम है, विष्णु सर्वोत्तम है। इस बात को
स्वयं ऋग्वेद में हम देखते हैं, यजुर्वेद में भी अग्निर्वै देवानाम ममः विष्णु परमः, ऐसे भगवान विष्णु परमः सर्वोत्तम है, ऐसे वेद में कहता है। स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय वही सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवद गीता का स्थान बहुत बड़ा है। श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं, शास्त्रेषु भारतम सारम, सभी शास्त्रों में महाभारत बहुत श्रेष्ठ है। वेदों से भी महाभारत की महत्ता बहुत बड़ी है। उस महाभारत में भी श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, इन दोनों ग्रंथों का महत्व और बहुत बड़ा है। उस भगवद गीता जी में स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा भक्तों के लिए बहुत प्यार से कहते हैं, सभी भक्त मेरी उपासना करो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मैं ही सर्वोत्तम हूं, मेरी उपासना करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। बहुत प्यार से कहते हैं। बहुत प्यारा शिष्य था अर्जुन। अर्जुन के माध्यम से सभी भक्तों को भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी उपासना करो, मेरे लिए यज्ञ करो, याग करो, पूजा करो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाता है। आप सभी लोगों का उद्धार, सभी लोगों की सद्गति इसी में है। इसी मार्ग को आपको स्वीकारना है, ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत प्रमाण है। सभी वेद और पूरा महाभारत, पूरा रामायण, पूरा श्रीमद् भागवत और बहुत सात्विक पुराण, सभी विष्णु भगवान का सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को सर्वोत्तम ऐसे मन में अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारा उद्धार है। श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं, भगवान सर्वोत्तम है, सिर्फ इतने से, इतना ही अनुसंधान करने से हमारा उद्धार नहीं होता है। उस परमात्मा में भक्ति करनी है, प्रेम, स्नेह। श्रीमद् मध्वाचार्य जी की एक परिभाषा है, भक्ति क्या हो सकती है। भक्ति का मतलब क्या है। माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यथा। माहात्म्य ज्ञान और स्नेह, इन दोनों का अगर समावेश हो जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकारी है, शासक है, मंत्री है, वह बहुत बड़ा है, उन्नत अधिकार में है, उसके बारे में हमें गौरव है, वह अलग है। वह बहुत उपकार करता है, प्रजाओं को बहुत मदद करता है, तो प्रजाओं को उसके बारे में प्रेम होता है, वह अलग है। उन्नत स्थान में रहने से जो गौरव है वह अलग है, और जो प्रेम है उपकार करने से वह अलग है। अगर इन दोनों का समावेश हो जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान के बारे में दोनों की आवश्यकता है। भगवान मम स्वामी हरिर्नित्यम सर्वस्य पतिरेव च। भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। महालक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, गरुड़, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि सभी देवताओं से भगवान अत्युच्चतम स्थान में विराजमान है।
सारे दुनिया की सृष्टि स्वयं श्री विष्णु भगवान ने की है और पालन कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड का प्रलय भी भगवान श्री विष्णु से ही होता है। सृष्टि, स्थिति और लय, प्रलय इत्यादि करने वाला स्वयं भगवान श्री विष्णु है। इसके लिए स्वयं विष्णु भगवान सर्वोत्तम है, बहुत बड़े हैं। श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं, आप इसके बारे में चिंतन करो। एक छोटा सा काम करने के लिए आदमी को ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए। रसोई बनने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए या मकान बनाने के लिए, किसी एक काम के लिए ज्ञान के बिना, जानकारी के बिना कर नहीं पाता है आदमी। तो स्वमति प्रभवम जगदस्य यतः परबोधतनुं च ततः खपतिम, श्रीमद् मध्वाचार्य जी अपने द्वादश स्तोत्र में कहते हैं, स्वमति प्रभवम जगदस्य यतः परबोधतनुं च ततः खपतिम। कैसे है भगवान? अपनी बुद्धि से, दूसरों की बुद्धि से नहीं। स्वमति प्रभवम, अपनी बुद्धि से भगवान सारी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो भगवान की मति, बुद्धि, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति कितनी बड़ी है, ऊहातीत है। हम इसके बारे में कुछ भी चिंतन नहीं कर पाते हैं, ऊहा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का स्वरूप को अतर्क्यम अज्ञेयम अचिंत्य रूपम, भगवान का ज्ञान अचिंत्य है, बहुत बड़ा हो सकता है, इतना ही हम समझ सकते हैं। कितना है भगवान का ज्ञान, हम नहीं समझ पाते। अपनी बुद्धि से समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और एक एक आदमी का जो देह है, शरीर है, इसको शास्त्रीय भाषा में पिंडांड कहते हैं। ब्रह्मांड हो गया 14 लोक, सभी मिलके सत्यलोक से पाताल तक, और पिंडांड यह हमारा शरीर है। ब्रह्मांड में जो तत्व हैं, सभी तत्व 24 तत्व इस पिंडांड में भी है। ब्रह्मांड की रिप्लिका है यह पिंडांड। ब्रह्मांड स्थूल रूप है, यह पिंडांड सूक्ष्म रूप है। हर एक आदमी के शरीर में, इस बॉडी में, शरीर में कितने नर्व्स हैं। एक विज्ञानी कहता है, अगर एक नर्व से दूसरे नर्व को जुड़ाकर हम 3 बार इस धरती को राउंड कर सकते हैं, उतने नर्व्स एक एक हर एक आदमी के शरीर में। क्या माँ बाप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते। कितने हैं? नहीं जानते हैं। कैसे उनका निर्माण करना है? नहीं जानते हैं। क्या उपयोग है हर एक नर्व का? नहीं जानते हैं। बोन्स कितने हैं? कैसे बनना है? बोन मैरो में रक्त की उत्पत्ति होती है, कैसी करनी है? नहीं जानते हैं। तो इस देह का निर्माण करने वाले माँ बाप हो सकते हैं। जो नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वे कैसे कर पाते हैं? तो करने वाला कुछ कोई और ही है, वही भगवान है। श्रीमद् मध्वाचार्य कहते हैं, हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगत पितृमातृगति ही। भगवान विष्णु ही पिता है, वही माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ कर पाता है। तो माँ बापों के लिए कुछ गौरव नहीं है, उनकी महत्ता नहीं है, आवश्यकता नहीं है।
ऐसा नहीं है। भगवान माँ बापों के रूप में, माँ बापों में अंतर्यामी होकर उनको प्रेरणा देके उनसे इस शरीर को करवाते हैं, लेकिन खुद करने वाला, स्वतंत्र होकर करने वाला वही भगवान है। माँ के बारे में अगर हमें प्रेम है, पिता के बारे में प्रेम है, गुरु के बारे में प्रेम है, तो भगवान के बारे में सर्वोच्चतम प्रेम करना है, क्योंकि वही सच्चाई में माँ है, वही सच्चाई में बाप है, वही सच्चाई में गुरु है। एक अक्षर का उपदेश करेगा तो वह गुरु बन जाता है। तो भगवान क्या हो गया? एक अक्षर का उपदेश नहीं, अनंत वेदों का उपदेश किया है भगवान ने। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत का उपदेश किया है। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोक हमें मिलता है, लेकिन 60 लाख श्लोक है महाभारत में, देवलोक में है। तो 60 लाख श्लोकों का महाभारत, 100 करोड़ श्लोकों का पंचरात्र आगम है। श्रीमन मध्वाचार्य जी कहते हैं बहुत कुछ आज उपलब्ध है, पूरा नहीं उपलब्ध है, लेकिन बहुत कुछ है। 100 करोड़ श्लोकों का मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण नहीं। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने रचना की है, लेकिन मूल रामायण साक्षात हयग्रीव रूपी परमात्मा ने रचना की है। 100 करोड़ श्लोकों का ग्रंथ है। तो देखिए, भगवान एक अक्षर देने वाला नहीं, अनंत अनंत शास्त्र संपत्ति को इस समाज के उद्धार के लिए भगवान ने दिया है। तो भगवान कितना बड़ा गुरु है, सर्वोत्तम गुरु है। इसीलिए श्रीमद टीकाकृतपाल, श्रीमद जयतीर्थ, श्रीमद मध्वाचार्य जी के ग्रंथों के टीकाकार अपने ग्रंथ में कहते हैं गुरुतमम। सिर्फ गुरु नहीं कहते हैं, गुरुतमम कहते हैं। विश्वस्योदय मातनोति तदरुत्राणं विधत्ते पुनः सौख्यातीतर हानि साधन मलं वक्ति श्रुतिर्व्यञ्जयन् स्वापं प्रापयति श्रमापहृतये कल्पावसाने च यः तं देवं पितरं पतिं गुरुतमं वन्दे रमावल्लभम्। गुरुतम। और बहुत लोग गुरु हो सकते हैं, लेकिन भगवान गुरुतम है, सुपरलेटिव डिग्री, गुरुतम है भगवान। ऐसे भगवान के जो उपकार हैं, पिता होने के वजह से, माता होने के वजह से, गुरु होने के वजह से जो उपकार है भगवान से हमें मिला हुआ है, उसके बारे में ध्यान करके, बार बार ध्यान करके भगवान के ऊपर प्रेम करना है। भगवान और कोई नहीं है, मेरा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। ऐसे जो भगवान से घनिष्ठ संबंध है, निकट संबंध है, उसको बढ़ाना है। वो तो है ही, चिंतन करके, ध्यान करके उसको बढ़ाना है, हमारे मन में बढ़ाना है। सच्चाई में वो है, लेकिन मन में उसको लाना है, उसकी चिंतना करनी है। उससे ही मोक्ष होता है। इस संसार से मोक्ष अगर हमें चाहिए तो इसी से मिल सकता है। भक्त्यैव तुष्टिमभ्येते विष्णु नान्येन केनचित्। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण परमात्मा भगवत गीता जी में भी कहते हैं भक्ति से ही मुक्ति है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगा भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः अहमेवं विभूति। अनन्य भक्ति से भगवान मिल सकता है। इसलिए हमें भगवान के उपकारों के बारे में चिंतन करके, वही सर्वोत्तम है, इस तत्व का चिंतन हर दिन करना है, हर एक क्षण करना है। उतनी योग्यता नहीं है तो हर दिन तो करना ही है। एक एक
शरीर नहीं, एक एक जीव के लिए अनादिकाल से अनंत काल तक मोक्ष जब होता है उस समय तक हमें ऐसे भगवान कितने देहों का प्रदान किया है, सोचने से शास्त्र से हमें समझ जानकारी मिलती है। अनंत देहों का दान किया है भगवान ने, एक नहीं दो नहीं, अनंत देहों का दान किया है। सिर्फ एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में भगवान हमारे पिता और माता है। सारी दुनिया हमारे लिए है। पृथ्वी है, जल है, पानी है, तेज, वायु, आकाश, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, यह जो कुछ तत्व हैं इस दुनिया में हमारे लिए है। भगवान को इससे कुछ भी फायदा नहीं है और जीवों के लिए सब कुछ सार्थक है। सभी चीजों की आवश्यकता जीवों के लिए है, किसी की आवश्यकता भगवान को नहीं है। फिर भी भगवान सृष्टि करते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, इतना भगवान उपकार करते हैं। भगवान को एक भी लाभ, एक पैसा लाभ भी भगवान केवल नहीं है। सिर्फ कारुण्य से, निस्वार्थ भाव से जीवों का उद्धार हो जाए, इसी एकमात्र उद्देश्य से भगवान ने सृष्टि की है। यही भगवान की महत्ता है। हम एक काम करेंगे तो उसके लिए 10-100 प्रयोजनों की प्रतीक्षा करते हैं। क्या लाभ है, क्या फायदा है, मुझे क्या मिलता है इससे, बहुत कुछ हम सोचते हैं। अगर 100,000 लाभ हैं तो एक कदम उठाने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान एक नहीं, 1000 नहीं, अनंत कदम उठाते हैं, अनंत उपकार करते हैं, लेकिन एक भी प्रयोजन नहीं उस अपेक्षा करते हैं। यही भगवान का कारुण्य है। कम वा दयालु शरणम व्रजेम, श्रीमद् भागवत जी में है। भगवान के बिना और कौन इतना दयालु है, दया सागर है और कोई भी नहीं, तो इसको छोड़ के और किसके पास शरण जाना है, इसी को शरण जाना है। श्रीमन मध्वाचार्य जी शरण जाने के बारे में भी बताते हैं। क्या शरण जाना, इसका मतलब क्या है? भगवान, मैं आपके सामने शरण आ गया हूं, आप हमारे रक्षण करें, इतना बोलना ही शरण जाना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। यह नहीं हो सकता। हाँ, बोलना तो है ही, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष रमापते, ऐसा बोलना तो है ही। लेकिन सिर्फ बोलने से यह शरणागति नहीं हो सकता है। शरणागति से तो मुक्ति ही मिलती है। सिर्फ इतना बोलने से अगर शरणागति हो जाती है, सब क्यों मुक्त नहीं हो चुके हैं और संसार में क्यों बैठे हैं, दुख को क्यों अनुभव रहे हैं? तो शरणागति कुछ और ही है। क्या हो सकता है? मध्वाचार्य जी कहते हैं, सर्वोत्तमत्व विज्ञान पूर्वं तत्र मनस्सदा सर्वाधिक प्रेमयुक्तम सर्वस्यात्र समर्पणम अखंडा त्रिविधा पूजा तद्रत्यैव स्वभावतः रक्षतीत्येव विश्वासः तदीयोऽहमिति स्मृतिः शरणागतिरेषा स्यात् विष्णु मोक्षफलप्रदा। श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान करते हुए श्रीमद् मध्वाचार्य जी गीता तात्पर्य में कहते हैं, भगवान सर्वोत्तम है, इसको पहले मन में रखना है। सर्वोत्तमत्व विज्ञान पूर्वम तत्र मनः सदा सर्वाधिक प्रेम युक्तम, प्रेम करना है। सर्वस्यात्र समर्पणम, मन से या वचन से या देह से जो कुछ हम करते हैं
मानसिक और वाचनिक और दैहिक सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करना है। अर्पण का मतलब है यह सब आपका अधीन है, मेरा नहीं। आपके अनुग्रह से मैंने किया है, इससे आप संतुष्ट हो जाए, ऐसे समर्पण करना है। ना हम कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलम, इसको समर्पण बोलते हैं। फल को सामने रख सकते हैं भगवान के सामने, कर्म को कैसे रख सकते हैं? कर्म को रखना नहीं रहता है, मन में चिंतन करना होता है। मैंने नहीं किया, आप मुझसे करवाया, यह आपकी पूजा है, इससे आप संतुष्ट होकर अनुग्रह करें, ऐसी प्रार्थना करनी है। इसी को समर्पण बोलते हैं। सर्वस्यात्र समर्पणम अखंडा त्रिविधा पूजा, मन से और वचन से देह से सभी वक्त भगवान की पूजा करनी है। तद्रच्चैव स्वभावतः, पूजा करने के समय में मुझे पैसा चाहिए, अधिकार चाहिए, संतान चाहिए, मकान चाहिए, ऐसे किसी अपेक्षा से पूजा नहीं करनी है। भगवान सब कुछ जानते हैं, क्या हमें देना है। क्या आपने पूछा था ऐसा देह चाहिए, ऐसे घर में मेरा जन्म होना चाहिए, इसको पूछ के आप इस अच्छे जन्म में आ गए हैं? नहीं, भगवान के अनुग्रह से तो आए हैं। मानव जन्म में, अच्छे कुल में, अच्छे संप्रदाय में, अच्छे माँ बापों के माध्यम से जन्म ले चुका है ना, इसके लिए कुछ प्रार्थना आपने की थी? नहीं ना, तो भी भगवान ने दिया है ना। देह में मुझे हार्ट ऐसा चाहिए, किडनी ऐसा चाहिए, लंग्स, लिवर इत्यादियों की व्यवस्था ऐसे रहनी है, क्या एप्लीकेशन आपने दिया था भगवान के सामने? किसी के प्रार्थना से भगवान ने दिया है? नहीं तो कैसा? अपने कारुण्य से भगवान ने सब कुछ दिया है। तो वही भगवान हमें जो कुछ चाहिए, जिससे हमें अच्छा होता है, भला होता है, वह स्वयं समझकर हमें देते हैं। पूछने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। इसी निष्काम भक्ति को भगवत गीता जी में श्री कृष्ण परमात्मा ने उपदेश किया। इसलिए तद्रत्यैव स्वभावतः कहते हैं श्रीमन मध्वाचार्य जी, तद्रत्यैव स्वाभाविक प्रेम से पूजा करनी है, किसी मांग के लिए नहीं है। तद्रत्यैव स्वभावतः रक्षतीत्येव विश्वासः, एक प्रयास तो करेंगे भगवान के पास जाकर, रक्षण किया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं, भगवान हमारे रक्षण करेंगे ही, कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं भगवान। रक्षतीत्येव विश्वासः तदीयोहमिति स्मृति, मैं कुछ और नहीं हूं, भगवान के दास हूं, भगवान के पुत्र हूं, भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक हूं, इसलिए भगवान मेरा रक्षण अवश्य करते ही हैं। ऐसे जो विश्वास है, इन सभी चीजों का समावेश जब होता है मन में, तब उसको शरणागति बोलते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है। इसलिए श्रीमन्मध्वमते हरि परतरः, भगवान को सर्वोत्तम समझकर भगवान की आज्ञा जो शास्त्र में, वेदों में और स्मृति ग्रंथों में हमें दिखती है, उसको पालन करके हर दिन भक्ति से स्नान, संध्या वंदन, गायत्री जप भक्ति भाव से करना है। मुझे भगवान के बारे में बहुत भक्ति है, लेकिन कुछ अनुष्ठान मैं नहीं करता हूं, यह सही बात नहीं है।
अगर भगवान में भक्ति है तो भगवान जो आदेश देते हैं उसका पालन तो करना ही है। बहुत कुछ ब्राह्मणों के लिए, सज्जनों के लिए बहुत कुछ विधि विधान शास्त्रों में है, सबको पालन करने के लिए हमें शक्ति नहीं है तो छोड़ देंगे। कुर्याद अन्यं नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्चते। गायत्री जप तो कर सकते हैं, संध्या तो कर सकते हैं, उससे ब्राह्मण्य का रक्षण हो जाता है। ब्राह्मण्य के रक्षण करने से ही हमारे जन्म को सार्थक्य मिलता है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवान्। सभी मानव जाति के लोगों को मार्गदर्शन करने वाला यह ब्राह्मण है। उतना बड़ा स्थान है, वह स्थान तब सार्थक हो जाता है जब वह ब्राह्मण अनुष्ठान करता है, मंत्र का जप करता है, परोपकार करता है और पूजा करता है, पाठ करता है। पूजा पाठ करने वालों को मदद करने से भी पुण्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुद पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो करते हैं उनको पैसा देकर पोषण करते हैं, इतना ही नहीं। जो खाने के लिए इच्छुक है लेकिन खाने के लिए शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, उनको मदद तो आप करेंगे, जरूर करेंगे। इसका मतलब खुद खाएंगे नहीं, आप स्वयं खुद खाएंगे और खिलाएंगे भी। इसी तरह आप खुद धर्म करें और जो धर्म नहीं करते हैं उनको भी, उनसे भी धर्म करवा के धर्म मार्ग में उनको लेके आना है। और जो धर्म करते हैं, करने के लिए उनके पास धन नहीं है, धन देकर सहायता भी करनी है। इसलिए धर्म का पालन, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का पालन अवश्य करना है और ज्ञान की प्राप्ति भी आवश्यक है। धर्म और ज्ञान से हमारा उद्धार हो जाता है। कर्मणा ज्ञानमातनोति। इसलिए आप सभी लोग भगवत भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, शास्त्र और भगवान के बारे में बहुत आस्तिक की बुद्धि है। इसलिए आप सब लोग श्रीमद मध्वाचार्य जी के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य को समझकर, ज्ञान पाकर उद्धृत हो जाए। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अवसर पर हमारे इधर के मातृ संघ हैं, टीवी राव बहुत अच्छी तरह से उसको चला रहे हैं, उनको भी हम विशेष अभिनंदन करते हैं। और आप सभी लोग बहुत भक्तिभाव से इधर आए हैं। गौड़, सारस्वत, ब्राह्मण समाज के सभी भक्त लोग, सबको आपको अभिनंदन देते हैं। और विशेष रूप से आज हमें बहुत आनंद हो गया है। हमारे विद्याधीश तीर्थ जी से बहुत दिनों से संबंध है, प्रेम है, विश्वास है। आज इस पवित्र क्षेत्र पर समागम हो गया है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। हरे नमः। श्री कृष्ण। We are extremely grateful to the Swamiji for giving us an insight and into the Madhva philosophy. Some part of it is a vast subject. We have to listen to him again and again. He is available on YouTube. You can see many lectures. Almost every day he would be giving lectures. And Now they have to start in Hindi language only. exactly. That's what I am trying to tell you. That's why we requested him. He is a good speaker in Hindi, English, Marathi, Telugu and all languages. So for this audience, I think this was appropriate. So we are, Sir, Swamiji, we are very much grateful to you for giving us this
advice, and I hope people will follow it. And I now request Pattagadi Swamiji to address us. I have requested him to speak in Konkani only, so that it will have a better effect on the GSB Samaj. Konkani is very close to Sanskrit. Those who know Sanskrit can easily be able to follow Konkani. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. आताच आमकां डी.व्ही. रावान कोंकणीन सर्व लोकांक आता कितें आमगेले उत्तरादी मठाचे सत्यात्म तीर्थ स्वाम्यांनी जे मध्वाचार्याचे बद्दल तुमकां सांगले त्याच कोंकणीन सांगता म्हणून तांणी सांगिला. जे ना आमी कोंकणीन सांगताले. आमगेले विचार हिंदीन सांगपा म्हणून आशिल्ले, किंतु तांणी कोंकणीन सांगल्यार आमचे गौड सारस्वत समाजाचे लोकांक ते कळताले म्हणले तांचे भावना आशिल्ले. जे ना आमी पहिले तुमकां कोंकणीन सांगता म्हणून आमी तुमकां सांगताले. विशेष कसन की म्हळ्यार उभय स्वामीचे भेट हाजे पहिले बँगलोरांत घडिल्ले तेन्ना आणि आयचे दीस दोन्ही सेमच आसा. तेन्ना कसन घडले आणि आज कसन घडता आसा दोन्ही सेम आसा. एकच कसन की म्हळ्यार आमचे गुरुस्वामी आज हांगा उपस्थिती ना, ते सोडून बाकी सर्व ही सेम आसा. आमी तेन्ना तांकां बँगलोरांत 2018 आमी तेन्ना तांकां बँगलोरांत भेट घेतले. तेन्ना ही ज्येष्ठ मासच आशिल्ले आणि आज वेके ज्येष्ठ मासच आसा. तेन्ना ही अधिक ज्येष्ठ मास आयले आणि औंद वर्स अधिक श्रावण मास आसा. तेन्ना ही गुरुवार आयले आणि आज ही गुरुवार आसा. तेन्ना दशमी आशिल्ले आणि आज द्वादशी आसा. हे चुकलं न्ही, हे चुकले चुकिल ना, करेक्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी केन्ना म्हणटाची दशमी एकादशी आणि द्वादशी आमी दिनत्रय म्हणटात. आमी दिनत्रया दिवसाकच भेट घेतलेला आसा, चुकिल ना. तिसरी गजाल कसन की म्हळ्यार आज 4 स्वाम्याले समागमन जाता आसा. एक स्वामे 2 स्वामे तुमकां दिसताले मडगांवांत उत्तरादी मठ आणि पर्तगाळी मठाचे स्वाम्याल आगमन जाल्या म्हणून. ना, 4 स्वाम्याचे आगमन जाले. पहिली कसं म्हळ्यार तुमकां गोता आसा आयचे वार गुरुवार जाले. एक गुरु, दुसरो गुरु आमगेले उत्तरादी मठाचे स्वामे, तिसरो गुरु पर्तगाळी मठाचे स्वामे, चौथो गुरु कोण आयलो बाबा? हो चौथो गुरु कोण आयलो? हो चौथो गुरु कोण म्हळ्यार आयचे नक्षत्र पळया, स्वाती नक्षत्र आसा आणि वायुदेवाले नक्षत्र स्वाती आसा. आणि आम्ही आता खंयच्या स्वाम्या बद्दल आम्ही उलयत आसात मध्वाचार्य, तांणी वायुदेवाले मूल अवताराचेच एक अवतार. वायुदेव मूल आणि ताजे अवतार म्हळ्यार हनुम मध्व भीम. आणि ताजेच आम्ही आता मध्वाचार्याले सिद्धांत आता आमका उत्तरादी मठांनी स्वाम्याजींनी आता हिंदी भाषेन तांणी सुस्पष्ट जावन सांगिल्लें आसा की कित करपा जाय म्हणून. आयची तारीख कसन आसा 1 जून. आमगेर आज उभय स्वामे 1 जूनाकच कितें केलें. फाल्यां येवचे आशिल्लें 2 जून जाता आशिल्लें, 3 जून जाता आशिल्लें. 1 जूनाकच आमगेर स्वाम्याल भेट कित्याक जालें
कितेक जालें की म्हळ्यार आमगेल मध्वाचार्य सिद्धांत हे केन्नाही फर्स्ट आसा हे दाखोवपाक खातीर आमी फर्स्ट जिवनाक सांगलायलें. आमगेले मध्वाचार्य सिद्धांत कसं आसा दॅट विल बी एवरी टाइम इट विल बी फर्स्ट सेकंड येना ते केन्नाही फर्स्ट उरता. आणि उभय स्वामेले गोवांत भेट हेय फर्स्ट आसा हे उठून दाखोवपा खातीर आमी फर्स्ट जिवनाक दोनी स्वामेले हांगा समागमन जाल्ले. आता आमगेले उत्तरादी मठाचे स्वाम्यांनी भोव स्पष्ट जावन गेल. आमकां तर खूब आनंद जालो. तांगेल प्रवचन आयकून आमी खूब आनंदले. कित्याक की म्हळ्यार तांणी जे तुमकां सांगले जे तांणी तुमकां सांगिल्लें आसा आज तांणी आमचे कडेन उत्तर घेवपाक आयले. उत्तरादी मठाचे स्वामे आमचे कडेन उत्तर घेवपाक आयले की गौड सारस्वत समाज फाल्यां मध्वाचार्याले सिद्धांत परिपालन करता म्हणून. आता आम्ही किती उत्तर दिवपा जाय तुम्ही सांगा. परिपालन करताल न्ही केळताय देवली परिपालन मारते राहिलो. आमच्याकडे उत्तर घेवपाक आयले उत्तरादी मठाचे स्वामे की तुमगेले मठाचे अनुयायी आमगेल मध्वाचार्याले शास्त्र आमगेल मध्वाचार्याले संप्रदाय आमगेल मध्वाचार्याले सिद्धांत आमगेल मध्वाचार्याले आचार हे परिपालन करता की ना हे तुम्ही उत्तर दिया म्हणून आमगेले विचारत आसात. आता आम्ही आज सांगताची की आमगेले अनुयायी हे तुम्ही कसन सांगितलं आसा त्यांनी परिपालन करताले आणि हे सत्य करताले. कित्याक म्हळ्यार तांचे नावान सत्यात्म आसा आणि ते सत्य करताले. आईच्या दिवसाक त्यांनी कसन सांगितलं की म्हळ्यार आमगेले गोवा प्रांतांत मध्वाचार्यांनी आगमन जाल्लें आसा हे सर्व लोकांक खबर आसा. आताच आमगेले डी.व्ही. रावांनी सांगले की 1260 1260 म्हळ्यार लागी लागी आता 8 शतमान झाले. 8 शतमानाच्या पयलीं मध्वाचार्य आमगेले गोमांतक देशांत येवन तांणी आमकां हांगाचे सिद्धांत तांणी जागृत करून दिले. आता तांणी तांगेल्या वक्तव्यांत सांगले की आम्ही नवीन सिद्धांत केलना. नवीन सिद्धांत आम्ही केलना जे वेदांत आशिल्ले जे महाभारतांत आशिल्ले जे पुराणांत आशिल्ले जे स्मृती ग्रंथांत आशिल्ले जे भगवद्गीतांत आशिल्ले त्याच सिद्धांत आम्ही प्रकाशित केले आणि स्थापना केले आणि प्रतिष्ठा केले. आम्ही नवीन सिद्धांत केलना. न्यू सिद्धांत कसने केलना. जे सिद्धांत आशिल्ले ते तिरोहित जावन आशिल्ले धांपून गेल्ले आणि ते आमगेल मध्वाचार्यांनी साफ करून ते तुमगेले लेकरा प्रस्तुत केले. आमच्या लेखान दिसता की मध्वाचार्यांनी नवीन फिलॉसॉफी स्टार्ट केल्या. नो तांणी सांगिल्ले प्रमाणे जे सिद्धांत आशिल्ले ते धांपून गेल्ले आणि ते तुमगेले लेकरा प्रस्तुत करून जातले. आता तांणी सांगले की आमकां मानव जन्म प्राप्त जाले. इतलो जीव आसाचे कोट्यावधी जीव आसा. 80 कोटी 84 crores आम्ही हे सांगतात. 84 लक्ष म्हणून आम्ही जीव गणना करताना आम्ही कन्नडांत एक भाषांत आम्ही सांगतात. देवाक समजून घेताले प्राणी कितले आसात. देवाक समजून घेताले प्राणी कितले आसात. एकच आसा. आज 1 जून फक्त एकच आसा. कोण तो. मनुष्य. गायक देवाल विचार करपाक येता या बाकी कोणे खंयचे प्राणी आसा ताका देवा चिंतन करपाक येता या ना. तर कोणाक शक्ती दिल्या देवान. मनुष्याक दिल्या. आज जर मनुष्याक जर शक्ती दिल्या आणि जर आम्ही देवाल बद्दल चिंतन करना जाल्यार आमकां मनुष्य जन्म दिवन फायदो कसं झालो. मनुष्य जन्म दिलाय आणि जर आम्ही देवाले चिंतन करनाची फायदो कसं झालो. बरें आता तुम्ही आमकां सांगले की फाल्यां तुल्यान स्वाम्यान सांगले की आमकां मनुष्य जन्म प्राप्त जाले आणि फाल्यां तुल्यान हांव देवाचे चिंतन करता. आता चिंतन कशी करचे. स्वाम्यान सांगले चिंतन कर म्हणून. चिंतन कशी करचे. व्हॉट इज द प्रोसिजर. कशी करता आम्ही. आता स्वामीन सांगला भगवानाचे चिंतन करते. कशी चिंतन करते आम्ही
तेच तुमका सांगलाय. आता तुम्ही देवाक नमस्कार घालतात, किती नमस्कार घालतात? ओके, नमस्कार घाललाय, कसं म्हणून नमस्कार घाले तुम्ही? कसं मनात कसं विचार आशिल्ले की नमस्कार घालपाक? काही विचार ना. म्हालगड्यान सांगलाय, बापायन सांगलाय, आजोबान सांगलाय, अरे पहिली एक नमस्कार घाल. हो नमस्कार घालता, पण किती घालता, कशाला घालता हे खबर ना. रिझन, वी डोंट नो द रिझन, इज जस्ट टेकिंग द ब्लेसिंग्स. बट व्हॉट इज द रिझन? नमस्कार किती घालता, देवाबद्दल नमस्कार करताना चिंतन कसं आसपा जाय हे आमकां खबर ना. तेच तांणी तुमच्या दाराक प्रस्तुत केलाय. जेव्हा तुम्ही देवाक नमस्कार घालतात, देव सर्वोत्तम म्हणले ज्ञान तुमकां आसपाक जाय. मागेल देव हो सर्वोत्तम असा, आणि त्यांनी तेही सांगले विष्णू सर्वोत्तम असा, अन्य देवाक पूजा करचे परिपाठ ना अशी ना. आम्ही बाकी देवांकही पूजा करचे परिपाठ आमगेल मध्वाचार्य शास्त्रांत सांगिल असा. विष्णू प्रधान कसने जाओ, विष्णू आमका प्रधान. तदनंतर शिवाचे पूजन करचे काही सांगले, ईश्वराला आराधना करपाक सांगले आमका, गणपतीला आराधना आम्ही करताची, गरुडाला आराधना करताची, लक्ष्मी देवीला आराधना करताची, ब्रह्मदेवालाही आराधना करताची. किंतु विष्णू हो सर्वोत्तम. आता तुमगेल घरान तुम्ही म्हालगड म्हळ कोण आजोबा तुमका म्हालगड, तुम्ही खंय वचा, जर आजोबा हयातीन असले पहिले तुम्ही म्हालगड म्हळ कोणाला नाव सांगता? ती आजोबाले नाव सांगता की बापेला नाव सांगता? तुम्ही आजोबाले नाव सांगता नी. तशीच आमगेला तू हे तुमगेल फॅमिलींत जाले. तुमगेल फॅमिलीन तू एल्डर कोण जालो? तुमचो ग्रँडफादर झाला. तदनंतर कोण आयलो? फादर येता. तदनंतर तागेल भुरगो येता. तशीच जगत्ताक गॉड फादर म्हणा आमगेल भगवान, आणि तोच सर्वोत्तम. आम्ही ताका प्रधान घेऊ का. तदनंतर तागेल फॅमिली स्टार्ट जाता. तागेल फॅमिली म्हळ्यार लक्ष्मी देवी येता, कडे ब्रह्मा येता, कडे तशी वायू येता, कडे गरुड, शेष, रुद्र, अशी एक 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 तारतम्य आमगेले शास्त्रांत सांगितलं आसा. आणि ती तारतम्य आम्ही घेऊन गेलो, आम्ही आमगेल प्रतिपादन करतात. आता IPL किती लोकांना खबर असा? IPL खबर ना? सर्व लोकांना खबर असा. हा, कितले टीम असा? कितले? 10 टीम असा. मध्वाचार्यान कोणाक खबर असा? मध्वाचार्यान जन्म केन्ना जाले? मध्वाचार्यान कितले ग्रंथ बरयले खबर असा ना. बट IPL खबर असा म्हणल्यार IPL कितले टीम असा खबर असा म्हणल्यार. बट IPL पळेल नंतर, IPL कितले टीम असा कळले नंतर, IPL कितले वर्ष पहिले आरंभ झाले कळले नंतर तुमका मोक्ष मिळता? तुमका मोक्ष मिळताले ना. तुमका मोक्ष मिळना, आनंद मिळले, सुख मिळले, तुमका जावक आशिल्ले सर्व ही तुमका व्यवस्था मिळली. बट तुमका मोक्ष, मुक्ती, वैकुंठ लोक मिळना. तर आम्ही कसं करता? मनुष्य जन्म आयलाय आणि तुम्ही येऊन घेऊन देवाला प्रार्थना करत, अरे बाबा देवा माका मुक्ती दी, अरे गुरुदेवा माका मोक्ष दी. कशी दिवचे? IPL पळल्यार मिळत बाय तुमका. हा, त्यातून देवान सांगितलंय आदेशाचे परिपालन करपा. मुझे भक्ति है बट नहीं करूंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? त्यात त्यांनी सांगलंय कि भक्ति है तो आपको भगवान की आदेश भी परिपालन करना होगा. और वो आदेश जो है वही हमारे मध्वाचार्य ने बताया है कि हरि सर्वोत्तम है, वायु जीवोत्तम है, हरि स्वतंत्र है, हरि निर्दोष पूर्ण है. ये सब कुछ हमारे मध्वाचार्य जी ने बताया है. आता जर तुमका कोणेतरी सांगले, तुमका कोणेतरी आरोप घाले की तुझो बाप अशी असा, तुगेलो वडील अशी असा, तुगेलो तो तशी असा, तुम्ही मान्य करता की तुम्ही ताका रिपीट ताका उत्तर देतात? तुम्ही कसं करतात? जर तुमका पटील ना
अरे तू माझे बापाच्या बद्दल, तू माझ्या वडिलांच्या बद्दल आरोप करता, तू कशी सांगल तुम्ही कसं करता, कोर्टात घालताय, ताजेर ना केस घालताय, नाजेर ताका प्रत्युत्तर दिताय, कसं तरी करता की ना. आरोप तुम्ही ऐकता, हय रे तशीच तो अशी सांगता तुम्ही ना. तुमका ऐकूपाक ह्या ना. जर तुमका ऐकूपाक ह्या ना, जर फाल्यां तरी कोणे तरी येऊन तुमगेल देव दोषपूर्ण असा म्हणल्यारी, तुमगेल देव विष्णू दोषपूर्ण असा म्हणल्यार तुम्ही ऐकताले हा, की मागेल देवाक दोष असा म्हणून तो सांगता, तुम्ही ऐकताले हय मागेल देवा दोष असा म्हणता तुम्ही ना. तुम्ही कसं म्हणता की निर्दोष असा म्हणून सांगताय. निर्दोष असा म्हणता फाल्यां प्रमाण विचारलंय, तू कशी सांगता की तुगेल देव निर्दोष असा म्हणता प्रमाण विचारलंय, प्रूफ विचारलंय, तुमगेलं उत्तर कसं नसा. डू यू हॅव एनी आन्सर. तुमगेलं कसं नाही उत्तर असा. तुम्ही सांगताच की निर्दोष असा आहे, बट प्रमाण प्रूफ दी मिळेल तुमगेलं काय नाही. त्याच प्रूफ त्याच प्रमाण कोण दिलंय, मध्वाचार्य दिले. त्यातून आज ही उभय स्वामी हांग कितें कायल्या की म्हळ्यार आमगेले मध्वाचार्य शास्त्र, आमगेल मध्वाचार्य फिलॉसॉफी प्रचार करचे कायले. तुम्ही कोण कोणाले प्रचार करताचे. तुमगे लग्न असल्यारी इन्व्हिटेशन देऊन प्रचार केलाय, आणि कसं सोहळा असल्या आमंत्रण देऊन प्रचार केलाय. आता उभय स्वामी येता म्हणून प्रचार केलाय, किंतु मध्वाचार्य शास्त्राचे प्रचार कोण करता, हाचे जबाबदार कोण घेता, हेच उत्तर विचारचे काज आमच्यानी आयिल्ले आसा. की आमगेल्या गोवान मध्वाचार्य शास्त्राचे प्रचार जावका, आणि देव कसं नसा, देवाबद्दल यथार्थ ज्ञान आम्ही प्राप्त करून घेवका. आणि जेव्हा ज्ञान आणि कर्म आणि भक्ती ही तिन्ही जर आम्ही केले, आमका मुक्ती मिळता म्हणून सांगितलं आसा. आता तुम्ही सांगा, देवान तुमका आयडेंटिफाय कशी करते की हाका मुक्ती दिवची, कितें दिवपा ताणें, ऑन वॉट बेसिस ताणें देवान तुमका सॅल्वेशन म्हणतात कशी दिवचे, खंयच्या आधारार दिवचे. फक्त मनुष्य जाला म्हळ्यार कितें ताणें दिवचे. तू एक ह्युमन बीइंग, दॅट्स वाय आय एम गिविंग यू सॅल्वेशन दितो तो ना. तर आयडेंटिफाय कशी करचे. जर तुम्ही बँकांत आसात, तुम्ही कॉलेजांत आसात, तुमगेली आयडेंटिटी कसं नाही. बँकांत वताना कसं दाखयता तुम्ही, हा आयडी कार्ड दाखयता. कॉलेजा वताना आयडी कार्ड, तुम्ही खंय स्टेडियमा वताना तिकेट दाखयता. सो देर इज समथिंग आयडेंटिटी दॅट स्टेट्स दॅट तुका आम्ही हांगा प्रवेश दिवपाक अडना. कॉलेजांत प्रवेश दिवपाक अडना कित्याक म्हणजे यू हॅव दी आयडेंटिटी. तुका बँकांत प्रवेश दिवपाक अडना कित्याक यू हॅव दी आयडेंटिटी. तुका स्टेडियमांत प्रवेश दिवपाक येता कित्याक म्हणजे तुगेले तिकेट आसा. आता वैकुंठ लोकांत कशी वच तर मुक्ती मेळका जाल्यार आमगेले आयडेंटिटी खंय आसा. आयडी कार्ड दिल्या देवान, हे आयडी कार्ड घेवन यो वैरी आम्ही तुका मुक्ती दिता म्हणून सांगले ना. सो आयडेंटिटी कार्ड आम्ही स्वतः करून घेवका पडता. आयडेंटिटी कार्ड आम्ही स्वतः करून घेवका. ही आयडेंटिटी कशाची म्हणजे त्याच देवाबद्दल भक्ती, त्याच देवाबद्दल प्रेम, त्याच देवाबद्दल विश्वास, त्याच देवाबद्दल आम्ही निस्वार्थ चिंतन, त्याच देवाबद्दल तो तागे स्वरूप कशी असा, तो स्वरूप कशी असा, तागेले गुण कशी असा, हे सर्व ज्ञान आमकां जावका. जोपर्यंत आम्ही ज्ञान करून घेना तोपर्यंत आमगेली आयडेंटिटी निर्माण जायना. देवाक केन्ना कळता की हो मागेलो उत्तम भक्त असा, हो मागेल बद्दल चिंतन करता. आणि चिंतन कसं करता की हांवच सर्वोत्तम असा, मागेल बद्दल यज्ञ करता, मागेले बद्दल भक्ती करता, मागेले बद्दल विश्वास करता. आणि असल व्यक्तीक हांव मागेल वैकुंठ लोकांत हांव प्रवेश दिता. तुमकां वचपा आसा की नाका, की हांगाच उरपा जाय गोवान. हा हेच संसारात फिरत बसपा, जन्म मरण हेच जावका की मुक्ती जावका. तुमका मुक्ती जावका जाल्यार कसं करता, जाल्यार आज तुल्यान कसं करता. मध्वाचार्य सिद्धांताचे प्रचार करता जाय. प्रचार करतकिंता पहिले तुम्ही शिकून घेवपा जाय. शिकून
तुम्ही अनुभव करून तुम्ही आचरण करून 4 लोकांक प्रचार करपा जाय की अशी करपा जाय तशी करपा जाय. तेन्ना मात्र आमकां मार्ग मोकळे मेळटा. आमगेले मध्वाचार्यांनी इतले शास्त्रांनी निर्माण केले ते कोणा खातीर निर्माण केले, कसलेक निर्माण केले, हे जर आमी आलोचना केले तेन्ना आमकां कळटा की आमी कसन तांकां दिवका. आता तुमगेल्या वडिलांनी तुमगेले ग्रँडफादर आजो पणजो कोण आसा तांणी तांगेले भुरग्यांक एक कितें तरी तांणी कंपनी केली आनी कितें तरी करून दवरलें. कितें करून दवरलें की म्हाजो नातू येता नाजाल्यार म्हाजो भुरगो येता आनी ताका हे काम करून घेवन तो आरामशीर जीवन करपा जाय म्हणून न्हू तुम्ही आलोचना करता. तशीच आमगेल मध्वाचार्यांनी आमगेल शिष्य वर्ग येता आनी तांकां ह्या जिवनांतल्यान मुक्ती मेळका म्हळ्यार कितें हे सर्व ही शास्त्र तांणी निर्माण करून दिलें. आज 2 स्वामी हांगा भेटत आसाची. आमगेले मठाचे नाव विंगड, तांणी उत्तरादी मठ, आमी पर्तगाळी मठ. तांणी लावचे नाम आनी आमी लावचे नामांत व्यत्यास आसा. तांगेल आचरण आमगेल आचरण व्यत्यास आसा. तांगेले भाषा आनी आमगेल भाषा बदल आसा. तांगेल पद्धती आनी आमगेल पद्धती बदल आसा. सर्व भाई किंतु आमी एकच गुरुल शिष्य मध्वाचार्य शिष्य. बाकी कसले बदल उरताले, हे बदल आसा त्या बदल आसा हे, बट आमगेल सिद्धांत तांत बदलना. आमगेल गुरु तांत बदलना. तांकांही मध्वाचार्य लागता, आमकांही मध्वाचार्य लागता. आमी वयते मध्वाचार्यले शिष्य, तुम्ही वयते मध्वाचार्यले शिष्य. घरान तू मध्वाचार्यले भावचित्र कोणाल घरांत आसा? 1 2 3 4 आणि बाकी लोकांना घर वडिलांचे किती लोकांना आसा? सर्व लोकांना आसा. फॅमिली रोट्टू लोक आसा. बट आम्ही मध्वाचार्य आमगेल फॅमिलीत घेतील ना. जे आमगेले मूल गुरु आसात त्या मूल गुरुतुला आमगेले परंपरा स्टार्ट जावन घेवन आयला. तसं मध्वाचार्य बद्दल त्यात सांगितलं. त्यातून हे कमीपण आज बाहेर काढपा जाय आणि मध्वाचार्यांक आमगेले मातेंत आणि मनात दोन्हीकडे फिट करपा जाय. हे करता म्हळ्यार कितें आज उभय स्वामी हांगा विराजीत केल्लो आसा की आमगेले एक संन्यासी धर्म आमी परिपालन करताची, एक मध्वाचार्य शास्त्र आमी ताचे बद्दल अवलोकन करतात, ताचे बद्दल ज्ञान घेतात आणि 4 लोकांक आमी प्रस्तुत करतात, प्रचार करतात. आज आमी उभय स्वामी आयले कितें तरी एक गोड बातमी तुमकां सांगले, आयकुच्या बरें दिसले, सर्व लोकांक हसले, समजले आणि ह्या ऑडिटोरियमा भायर गेले नंतर विसरले रे. हे कानांत ऐकले आणि हे कानांत जर सोडले तर हे कार्यक्रम गांतून घेऊन फायदो कसं जाय? व्हॉट इज दी यूज? तर कोण आज कसं तुम्ही कानांत ऐकले ते मना भितर वचपा जाय. हे कानांतल्यान भायर गेले त्यांना कांयच फरक पडना. तर पूण आमगेले एक सौभाग्य म्हणत, आमगेले एक पूर्व जन्माचे सुकृत म्हणत की आज इतल सर्व लोकांक 2 मठाचे स्वाम्याक परशुराम भूमीत पळोवचे पयली खेपे तुमकां चान्स मेळ्ळो. आता आनी केन्ना मेळटा आमकां खबर ना, बट केन्ना मेळ्ळे ताजे लाभ मडगांवकारांनी घेतिल्लो आसा, भरपूर घेतिल्लो आसा. आता तुम्ही आमकां वचन दिवपा जाय, फक्त आमकां न्ही तांकांही वचन दिवपा जाय की आमी आज तुले आमगेले मध्वाचार्य बद्दल, आमी फिलॉसॉफी बद्दल, सिद्धांता बद्दल परिश्रम घेताले, तांगेल सिद्धांताचे आमी ज्ञान करून घेताले, त्या सिद्धांताचे आमी प्रचार करून घेताले आणि त्या सिद्धांताचे बद्दल आमी प्रेम दवरून वाढून वताले. तुम्ही तुमगेले बापयले की आजले सिद्धांत तुम्ही पुढे घेऊन वता की ना?
तुम्ही केन्ना तरी सांगता मागेल आजान सांगिल्लें मागेल वडिलांन सांगिल्लें की हे करपाचें ना कितलेही पैसे असो बट हे कामान हे धंद्यात आम्ही हात घालचे ना तांगेल सिद्धांत तुम्ही वाढत घेऊन गेले तर आमगेले गुरुले आमगेल मूल गुरु जे मध्वाचार्य आसात तांगेल सिद्धांत कोण घेऊन वतात हाची जबाबदारी कोण घेऊन वतात तांणी मडगांवांत आयले मडगांवांत येवन गेलो तांणी खूप मोठे चमत्कार हांगा केल्ले आसा तुमका फक्त गोमांतकांत आयल्या म्हणून इतले खबर आसा पण गोमांतकांत येवन तांणी कसन चमत्कार केल्या तुम्ही आयकल्यार न्ही तुमका दिसून येता की तांचे शक्ती आणि तांगेले कितले एक विस्तृत तांगेले हे आशिल्ले म्हणून तुमका कळून येता तुम्ही मांडोळी केली कितले खावपा येता हा कितले खाताले कितले आज काय फर्स्ट जुना एकच बसता की हा तुम्ही फक्त एक खावपा येता 2 खावपाक येता कितले तुमगेल सामर्थ्य मध्वाचार्य सामर्थ्य खूप आशिल्लें तांणी गोमांतकांत आयिल्तना 4000 मांडोळी केळी कितले 4000 मांडोळी केळी आणि 30 कलश दूध कलश पंचक त्रिक 30 कलश तांणी दूध पिले केन्ना 4000 मांडोळी खाल्ल्यानंतर आणि केन्ना 10 दिवस 15 दिवस 1 महिने 1 दिवसा तांणी 4000 मांडोळी केळी खाल्ली गरिष्ठ कदली लसत दशशती चतुष्कम चरण म्हणून गेलो तांगेल्या सुमध्व विजयान सांगितलं असा 4000 मांडोळी केळी आणि 30 कलश कलश म्हणजे किती सान कलश नाही कोळसो हा तुम्ही फक्त असे आचमनाचे लेखताले 30 तितले मोठे कलशान तांणी दूध पिले तसल सामर्थ्य तांगेले कशी आमगेल जाठराग्नी कसं नसा ते इतलेसे असा तांगेल जाठराग्नी हे सायजाचे असा सो त्यांना तुम्ही लेक्चर हाडना की तांगेले शक्ती कसं नसा आज तुमका खबर असा की आज पाऊस आयलाय सकाळी हा पाऊस आयलाय 31 पर्यंत आयिल्ले हा आजच किती केलंय हा आज किती केलं की म्हळ्यार आम्ही मध्वाचार्याले सिद्धांताचो प्रचार करतासाठी ज्या मध्वाचार्यांनी गोमांतकाक आयिल्तना हांगा पाऊस नाशिल्ले जेन्ना तांणी हांगा गोमांतका आयले तेन्ना हांगा पाऊस नाशिल्ले पशुपे म्हणले एक गांव आशिल्ले गोमांतकाचे जवळ एक पशुपे म्हणले एक गांव आशिल्ले थंय पाऊस काही नाशिल्ले आणि जे नार्ल आशिल्ले भाट आशिल्ले ते सुकून गेले आणि थंयच्या लोकांक केन्ना मध्वाचार्यांक ह्या सामर्थ्य आसा 4000 मांडोळी केळी आणि 30 कलश केन्ना दूध पिले तेन्ना तांगेल सामर्थ्य तांगेल शक्ती तेन्ना तांकां खबर जाली तेन्ना तांणी विनंती केल्या की आमगेल पशुपेन पाऊस पडताना आमगेल कसं नाही भाट असा सुकून गेलाय कितें तरी आमकां कृपा दृष्टी करता तांणी फक्त तांगेल गान रूपान तांणी हे केल्ले जाण सर्व ही वृक्ष ते फलोपेत जावन गेन बसले सर्व ही वृक्ष सर्व ही भाट फलान भरून घेतले फक्त गान रूपान ते खंय घडले गोमांतकान घडले आणि आज त्याची परंपरेत स्वामी आणि त्याची परंपरेत 2 स्वामी गोमांतक येता म्हण सकाळ तुला पाऊस काय झाला तेन्ना हाजे सामर्थ्य कोण मध्वाचार्य म्हळ्यार आज आमकां इतलो निश्चय जाले इतलो विश्वास असा की म्हळ्यार दोन्हीची त्याची परंपरा स्वामी केन्ना नेता आसाची मध्वाचार पळयत आसा तातून पुष्पवृष्टी जाता आसा तातून आज पाऊस पडिल्लो कितें की म्हळ्यार आमगेल शास्त्रांत सांगले की पाऊस हाडयतालो आणि पाऊस डिस्ट्रीब्यूट करतालो दोन्ही वायुदेव म्हणून सांगिल्लें आसा आमगेले एक सामर्थ्य ना आमकां एक सांगा तुम्ही जर आम्ही तर तुमका सांगले म्हाका त्याच
त्यांत तो तुमका एक बाय असा, बायंत आम्ही दोन डिफरंट बॉटलाचे उदात बायंत घाले, 2 बाटल्यातून उदा आम्ही बायंत काढले, सेपरेट करून दिवपा येताले. बायंत उदा गेले, हांव खंयचे बॉटलातून उदा घाले त्याच उदा म्हाका परतून त्याच बॉटला जाय करून दिवपा येता, सेग्रिगेट करून दिवपा येता. बट वायुदेवा कसा, वायुदेवा त्या सामर्थ्य आसा. तागे सामर्थ्य कसन की मिळेल, जर उदा जर समुद्रा वेल्यान तर तांडून घेतले, जर उदा न्हंयतुल्यान तांडून घेतले, जर उदा आनी खंयतुल्यान तांडून घेतले, केन्ना पाऊस पडटा जे कडच्यान पाणी तांडून घेतले, समुद्रातल्यान तांडून घेतले न्ही, परतून उदा समुद्राकच घालता, परतून उदा समुद्रान घालता. जर ते न्हंयतुल्यान तांडून घेतले असले उदा परतून न्हंयतच घालता. न्हंयच उदा तांडून घेवन समुद्रांत घालना, समुद्रातलं उदा तांडून न्हंयत घालना. म्हणजे हे सेपरेशन करचे, हे गणित दवरतशील शक्ती सामर्थ्य कोणाक आसा, वायुदेवाक आसा. आणि त्याच वायुदेवा नक्षत्राक आज हांगा समागमन जाता आसा. त्यातून तुम्ही हे करचे विश्वास दवरचे आडना की ते गुरु मध्वाचार्य आशीर्वाद आयच्या दिवसाक कशी आसा म्हणून तुम्हीच आलोचना करा. सकाळी पाऊस ना, सकाळी पाऊस आयला 2 दिवस पहिले पाऊस ना, आणि आज आम्ही त्याची स्वामेल बद्दल आम्ही हांगा प्रचार करत असाची, तांगेल बद्दल ज्ञान विषय सांगता असाची, तांणी कशी आसा किती आसा त्यातून सांगता असाची. तेन तुम्ही लक्षात घालचे आडना की आमका मध्वाचार्याले कृपा आशीर्वाद आसा. ही भूमी कसन आसा, हे आमची किती सृष्टी जाल्ले एकमेव भूमी. परशुरामान स्वतः निर्माण केलं तसले हे कोंकण भूमी, ह्या कोणाकच मेळना भाग्य. आणि तसले परशुराम भूमीत आम्ही सारस्वत रावता आसाचे, आणि तसल कोंकण प्रदेशात मध्वाचार्य आयला आसात, तसल कोंकण प्रदेशात श्रीकृष्ण परमात्मा आयला आसा, आणि तसल गोमांतकान तसल पवित्र भूमीत आम्ही जन्म घेतलेला आसात. आणि आम्ही हांगा देवाला उपासन करतात. तुम्हीच लक्ष आडना की मडगांवकार कितले भाग्यशाली आसा. तुमगे पूर्व जन्माचे कितले तुमका सुकृत तुम्ही करून घेता आसा, तुम्ही आलोचना करा. जर दुसरीकडे आशिल्ले असले की मध्वाचार्य आयले तसले मिळता आशिल्ले ना. मध्वाचार्य गोवान येऊन गेलो, असल एक तपस्वी व्यक्ती हांगा घेऊन गेलो. त्यांनी मध्वाचार्य शास्त्र जे माधव शास्त्र, देवाल बद्दल कशी चिंतन करपा जाय, देवाल बद्दल कसं ज्ञान घेवपा जाय, देवाल बद्दल कसं भक्ती करपा जाय, हे सांगिल तसले आमगे मध्वाचार्य. जर दीपक म्हळे उजो जावपा जाय, आमका सूर्य आसा. दीपक जैसे बनना है तो सूर्य है, शीतल जैसे बनना है तो हमें चंद्रमा है. जर हमें शास्त्र कोई भी है तो वो मध्वाचार्य का शास्त्र है, और कोई भी आचार्य है वो मध्वाचार्य है. त्यानिमित्तानं आईच्या दिवसाक आमगेले उत्तरादी मठाचे स्वामी बहु बरे भाषण त्यांनी स्पष्ट सरळ भाषण जाऊन गेलो. वेद कशी आशिल्ले, त्यांनी कसं उपकार केलाय, कशी आम्ही भक्ती करपा जाय हे तुमका सांगून दिले. जर आम्ही देवाल चिंतन करताना जर तो आमगेल विष्णू सर्वोत्तम असा आम्ही जर तुमगेल मनात येना, आमगेल देव गुण परिपूर्ण असा, आमगेल देव निर्दोष पूर्ण असा, हे जर आमगेल मनात चिंतन द्याना, जर आमगेल मनुष्य जन्म व्यर्थ, आमगेल मनुष्य जन्म व्यर्थ. त्यातून आता सांगले, जर आम्ही तुमक सांगले की देव आमगेलो गुण परिपूर्ण असा, तुम्ही ऐकत आलाय हा. आम्ही सांगलो तुमका की देव गुण परिपूर्ण असा, सकल ऐश्वर्य गुण परिपूर्ण म्हणून आम्ही तुम्ही सांगता निर्दोष पूर्ण, हे उठू तुम्ही सांगलाय. तुम्ही मानताले की माननाले? मानताले हा, कशी मानताले? आम्ही सांगता म्हणून तुम्ही मानताले हा. कितेक की आमची स्वामी आहे, आणि आमची स्वामी कसं सांगताची ते सत्य.
हे तुमका असा कडे दुसऱ्यानं सांगले हे आमचे स्वामी विचारता ना तुमका त्याचे बद्दल आदर या आता मध्वाचार्याने सांगलाय हे तुमका आदर कशी येताल मध्वाचार्याने सांगलाय की मागील देव स्वतंत्र असा आम्ही सर्व अस्वतंत्र तागेले अधीन असाचे आमगेलंतू दोष भरपूर भरील असा देवालंतू दोष काही ना लवलेश मात्र दोष ना तो गुण परिपूर्ण झाला असा आमगेलंतू 1-2 गुण असा पण परिपूर्ण ना आमगेलंतू असा गुण बट तागेल तशी ना परिपूर्ण ना आमगेल तो मिक्स असा आमगेल सुख दुःख मिश्रित सुख आमगेल आहे आणि ते नित्य ना अनित्यचा आता तुमका संतोष जाता असा खूप संतोष जाता असा बाहेर गेल्यानंतर आणि कितीतरी विषय ऐकल्यानंतर आणि दुःख जाय आमगेले अनित्य तागेले नित्य सुखी तर आमका काम क्रोध षड्वैरी षड्वैरी म्हणून असा आमका जर कोप आयलाय अँग्री आयलाय आमका कसं जाता आमगेल बीपी चढता आमगेल डोळे तांबडे जाता ताजेन कळता अरे बाबा हो कितरी कोपला आता उलोपाचे नाका तुम्ही दिसत की ना आमगेल देवाक तशी ना आमगेल देवाक जर कोप आयल्या तुम्ही सांगलाय की देवा कोप आईल असा हिरण्यकशिपू ह्या करता नरसिंहा कोप केला बट तागेल बीपी तेन वाढना लक्षात दवर घ्या डिफरन्स कसा म्हणून आमगेल डोळे तांबडे जाताले ताका तशी जा विकार ना जर ताका क्रोध आयलाय ताका विकार ना आमक क्रोध आयल्या री आमगेल विकार जाता आमगेल बीपी वाढता आमची तकलीफ दुखता आमगेल डोळ तांबडे जाता पण देवा कायले देवा क्रोध नाच ना ते एक धाकूच आहे धाकूच मात्र क्रोध ना आमक तशी ना त्यातून देवाल हक्का आणि आमगेल हक्का खूप व्यत्यास असा खूप अजागजंतर व्यतार असा तुम्ही कंपेअर करते काही जण एलिजिबिलिटी ना यू डोंट हॅव एलिजिबिलिटी जर कसं नाही तरी एक कंपेअर करते असल्यारी एक एलिजिबिलिटी लागता की तागेला आणि एक अनेकलेला तुम्ही कर तोही इंजिनियर होही इंजिनियर तोही एक कॉलेजान शिकला होही एक कॉलेजान शिकला जर तो कॉलेजान तू शिकेल ना तो इंजिनियरीच नाही तुम्ही ताका कंपॅरिझन घेताची ना एकलो स्कूलान शिकला एकलो इंजिनियर झाला कंपॅरिझन कशी करता तुम्ही तू कॅनॉट कम्पेअर तशीच आमका आणि देवा कंपेअर करता जायना वी कॅनॉट कम्पेअर त्या निमित्तानं आम्ही देवाबद्दल हे चिंतन जर ना झालं की तो स्वतंत्र असा आता तुम्ही सांगलाय की स्वाम्यान सांगलाय तुम्ही ऐकत आहे की ते की म्हणून तुम्ही आदर करताय तुम्ही आमच्यावर आदर करताय तर तुला आम्ही तुम्ही सांगलाय की देव स्वतंत्र तुम्ही ऐकत आहे देव निर्दोष पूर्ण जाऊन असं ऐकत आहात तुम्ही देव सकल गुण ऐश्वर्य परिपूर्ण मिळत ऐकत आहात तुम्ही पण त्यात कोणीतरी ना मिळाय तुगेल देव तसो नाही रे बाबा असो असा मिळा रे तुम्ही कशी सिद्धांत प्रतिष्ठापन करताय तुम्ही ऐकून शांत रावताले अरे मागेल देवाबद्दल अशी उलटतो आमगेल देवाबद्दल तो अशी हे करता तुम्ही ऐकू पाहता ना त्यान तुम्ही सिद्धांत कशी हे करताची आता तू सांग म्हणून हांव किती ऐकूपा जाय मडगावकारांनी सांग म्हणून हांव किती ऐकूपा जाय म्हळ्यार तांक कसं करता तुम्ही तू तुझोच किती तरी सांगता म्हणून जाता मध्वाचार्य त्यातून कसं सांगलाय तानी तांगेल सांगेल ना तानी वेद धरलाय शुष्क तर्क केलं ना तानी प्रमाण सहित जाऊन गेल तर्क केलं असा शुष्क तर्क ताका जास्त ताका टिकना प्रमाण सहित जाऊन गेल तर्क केल्यार ते टिकता त्यातून मध्वाचार्यांनी केना तानी तर्क केलाय ताजी मागची त्यांनी प्रमाण दिलंय की हांव सांगता म्हणून तुम्ही ऐका नाका वेदांत सांगेल असा महाभारतांत सांगेल असा गीतांत सांगेल असा विष्णू सहस्रनामांत सांगेल असा स्मृती ग्रंथांत सांगेल असा उपनिषदांत सांगेल असा त्यानंतर त्या सर्व प्रमाण घेऊन हांव सिद्ध करतास की म्हळे आमगेल देव स्वतंत्र असा म्हणून जर तुमगेले ज्ञान ना आणि तुम्ही कसले तरी कर्म केले त्या कर्माक
फल मेळना. आता जर तुमका पोस्ट धाडपा जाय, लेटर बरेलाय, कवर घेऊन आयलाय, तशीच पोस्ट करता तुम्ही? हा नाका, तशीच पोस्ट करा. स्टॅम्प लावा, पोस्ट करा. ऍड्रेस जाव का? हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर त्यानं तुमका लक्ष असा की पोस्ट करता जाल्यार ऍड्रेस इम्पॉर्टंट असा, तशीच आम्ही देवाला पावका जाल्यार आमगेल वैक्याची ऍड्रेस थंय जाऊ का? ऍड्रेस कसा म्हळ्यार हेच भक्ती आणि विश्वास आणि प्रीत, हेच आमगेले ऍड्रेस म्हळ्यार. हे जर तुम्ही बरे ना, हे जर तुम्ही मनुष्य जन्मात हेच कार्य करना, तुमगेल थंय देव पळेना. हे बेनामी पत्र बाहेर घाल, हे बेनामी पत्र बाहेर घाल. हाका काय ना व्हॅल्यू ना. भक्ती असा, प्रीती असा, विश्वास असा, ज्ञान असा, कर्म करता यो चल. वैकुंठ लोकांत तुका सायुज्य मुक्ती, सारुप्य मुक्ती, सालोक्य मुक्ती सर्व दित तुका. तसल आमगेलो कारुण्य मूर्ती. आता सांगलाय की आमगेलो देव करुणा मूर्ती असा, आमचेर दया करता. त्यांनी सांगलाय की आम्ही प्रार्थना केली ना, आम्ही प्रार्थना केली ना तरी मनुष्य जन्म दिलाय. तुम्ही प्रार्थना केली ना तरीही मनुष्य जन्म दिलाय. तुम्ही सांगेल ना की माका अशी जाय, तशी जाय, तशी जाय, देवान आलोचना करून येईल ताणी सर्वही तुमका अनुग्रह केला असा. तसल देव आणि असल आमगेले गुरु. आता सांगलाय गुरु नाही, गुरुतम म्हणून सांगलाय. सुपरलेटिव्ह डिग्री जाऊन सांगलाय. आम्ही फक्त गुरु जावेत, गुरुतम जावपा जायना. आमका ते सामर्थ्य ना मिळेल. कित्याक की म्हळ्यार देवाक देवाबद्दल सांगचे जर असा त्या मध्वाचार्यान मात्र सांगत. आणि मध्वाचार्य ग्रंथ आम्ही अभ्यास करेल. कितलं ग्रंथ रचन केलंय कोणाक तरी खबर असा? 2-4 लोकांक ठळक खबर असा की कितलं असा. बाकी सर्व लोकांना IPL टीम खबर असा नाही. आम्ही सांगचे कित्याक की म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्म कितलं कमी जाता असा हे लक्षात घ्या. हे लक्षात घ्या. आमका मध्वाचार्य कोण खबर ना, तांणी खंय जन्मायले खबर ना, खंयचे हाका आयले खबर ना, तांगेल सिद्धांत, तांगेल फिलॉसॉफी कसं नाही खबर ना, तांणी गोमांतकाक आयले की ना खबर ना, तांगेले चरित्र कसं नसा खबर ना. बट बाकी उठू खबर असा. बाकी इच अँड एव्हरीथिंग वी नो. बट ताजेन फायदो कसं की म्हळ्यार मुक्ती मेळना, सुख मिळता, आनंद मिळता. केन्ना? हांग पर्यंत. थंय मेळना आनंद, मेळना थंय सुख मेळना. आमका थंय जाव का? हे उठू शाश्वत नाही. हे शाश्वत नाही. शाश्वत थंय मिळता. त्या निमित्तान आमगेले उतरादी मठाने स्वामीजींनी तुमगेले इतरा प्रस्तुत केलाय की देवाबद्दल आराधना करता, देवाबद्दल उपासना करता, देवाबद्दल चिंतन करता, त्यान मात्र आमका मुक्ती मिळता. आणि मुक्ती कोण दिव का? कोण दिव का? देवान दिव का? बट विथ वन रेकमेंडेशन. एक रेकमेंडेशन खर्च पडता. कोण खर्च पडता? वायुदेवान खर्च पडता. दीनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून ताण ते रेकमेंडेशन करता. ताण रेकमेंड केल्यार न्ही यो चल म्हणता. ताण रेकमेंड केला न्ही, ताण रेकमेंड केला ना ते होल्ड तो होल्ड करून घेता वता. ताण रेकमेंड करता. आणि वायुदेवाक सोडपाक येना. वायुदेवाक सोडपाक येना. परंतु वायुदेवाले अवतार जावन हनुम, मध्व आणि भीम. आणि त्याच मध्वाचार्य सिद्धांत जर तुम्ही धरील ना, जर तांकां आमी धरील ना जाल्यार वायुदेव आमका देव कसं नसा आमका प्रवेश दिना. कित्याक म्हणून तो रेकमेंड करता ना. ताण रेकमेंड केल्यार मात्र दीनम अनाथम एनम उद्धर म्हणल्यानंतरच आमका मोक्ष मिळत विना, नाजाल्यार आमका मोक्ष प्राप्ती मिळना. तातून आम्ही वायुदेवाक सोडपाक येना, मध्वाचार्यांक सोडपाक येना, मुख्य प्राणा सोडपाक येना, हांक केन्ना सोडपाक येना. देवा सोडपाक येता, देवाकही सोडपाक येना. सो आज आम्ही सर्व लोक हांगा बशिल्ले आसाची, 2 स्वामी उपस्थिती आसाची, सर्व लोकांक मध्वाचार्य शास्त्राचे बद्दल अवलोकन केल्ले आसाची. हाचे महात्म्य तुमका खबर कळ्ळें की हांव मनुष्य जन्माक आयला आणि देवाले चिंतन करपा जाय. कशी करपा जाय
कोणाला सिद्धांत आचरण करपा जाय हे मात्र आता तुमच्या हातांत आसा. जर तुम्ही हे केलं ना तुमच्या पुढची पिढी गेली तांणी सुद्धा येणार. आम्ही केलं ना आणि मागील भुरग्याकय हांव सांगितलं ना आणि ही परंपरा अशीच वता आणि हे कमी जायत वता. कडेर अशीच 2 स्वामी येवचे सांगचे वच्चे आणि परतून कमी झालं म्हणून आणि येवचे सांगचे वच्चे हे फायदो पडना. आता क्रांती हाडपा जाय. गोवान क्रांती हाडपा जाय आणि क्रांती आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे लोकांनी हाडपा जाय. आणि खंयच्या विषयाचेरी मध्वाचार्याले शास्त्राचे बदल मध्वाचार्याले सिद्धांताचे बदल क्रांती हाडपा जाय. जर हाडले त्यांना त्या स्वाम्या थंयतल्यान येऊन घेवन हांग घेवन ते सिद्धांताचे प्रचार केले सार्थक ठरता. त्यांना मात्र तुम्ही गौरव दिल तशी जाता. आणि आमकां खबर आसा मडगांवकार स्वाम्याक गौरव दिनाशी केन्नाच वतना. आणि आज आम्ही समजताले की तुम्ही सर्व लोकांक उत्तरादी मठाचे स्वाम्याक गौरव दिल्या म्हणून. कित्याक पूण आमकां खबर आसा की जर स्वाम्यान सांगले मडगांवकार मठ ग्रामस्थ सर्व लोक त्यात परिपालन करताले आणि आम्ही वैकेची हातू यथार्थ प्रयत्न करतात की म्हळ्यार की आमच्या गोमांतकांत मध्वाचार्य शास्त्र प्रचाराक येवका आणि एकादशी व्रताचेही परिपालन जावका. हे 2 जर आम्ही केले आम्ही वैष्णव जाऊन गेल जीवन केलं आमगेल सार्थक ठरता. आम्ही तुमका सांगलाय की स्वामीन सांगलाय की आमकां उठू करचे शक्ती आमगेले ना आणि प्रत्येक क्षण 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 आम्ही देवाला आठवण करपाक येना. आमकां देवाला आठवण करपाक येना. पण एक दिवसान संध्यावंदन करचेक येता नामोच्चारण करचेक येता म्हणटाना तुमकां सांगलें. आता संध्यावंदन मुख्य कसं नाही नाम लावून घेवचे. त्या उठू कितें की म्हळ्यार आयडेंटिटी दॅट इज अवर ओन आयडेंटिटी. जर फाल्याक आतां आमगेल्या केन्ना तरी तुम्ही भायर वचा जर तुम्ही नाम लावून घेतले पटने सांगता हो पळय हो वैष्णव म्हणून. नाजाल्यार विचारचे पडटा अरे तू खंयचे मठ तुका खंयचे सिद्धांत कितें तू गेले सांग बाबा ना. जर नाम लावले विचारचे गरज ना. अरे ताका नाम पळयल्यार कळता की हो शुद्ध वैष्णव म्हणून. दॅट इटसेल्फ इज अ आयडेंटिटी. आणि थंय वताना जर तुगे नाम असल्यार मात्र थंय प्रवेश नाजाल्यार ना. तू खंयचो तू नाम लावन कितें ना तुका कशी प्रवेश दिवचे हांवें हे सर्वही जाता. ताका लागून तुम्ही सर्व लोकांक आम्ही संध्यावंदन की उपासना की वैश्वदेव की हे सर्वही तुम्ही करचे पडता नित्य आचरण करचे पडता. आता सांगलंय पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम भक्त्या अश्नामी प्रयतात्मना म्हणून भगवद्गीतेन सांगलंय. एक वस्तू वैके तुम्ही निर्माण केलं ना. पत्र देवा निर्माण केलंय, पुष्प देवा निर्माण केलंय, तोय उदा देवा निर्माण केलंय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम फल देवा निर्माण केलंय आणि ह्याच बुट्टी भरून आम्ही देवा दितात. ज्या देवान सृष्टी केलाय त्याच बुट्टी भरून 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 देवा दिल्या आणि सांगलंय देवा ग्रहण कर म्हणून. ज्या देवान केलाय तुम्ही देवाक दिता सची. तुम्ही कसं केलंय तुम्ही कसं केलंय तुम्ही कसं नाही केलं तर कोण कसं सांगलंय पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति म्हणून सांगलंय की तुम्ही हांव सृष्टी केलेलं वस्तू म्हाकाच अर्पण करा किंतु भक्ती म्हणले अटॅच करून घेऊन म्हाका दिया. आम्ही बाकी उठे अटॅचमेंट करता सर बँकाक ते अटॅचमेंट करता सची अनेकल्याक अनेक अटॅचमेंट करता सची पॅन कार्डाक आधार कार्ड लिंक करता सची उठ करता सर. बट आमगेल उपासनात भक्ती लिंक करताना आमगेल उपासनात भक्ती लिंक करताना भक्ती सोडून टाकलाय. उपासन करता भक्ती ना. भजन म्हणता सा की ते माते खंय तरी असा. भजन म्हणता सा की तू लक्ष खंय तरी असा. दैहिक जाऊन हंग असा मानसिक जाऊन खंयची भायर असा. त्यातून आमगेल्या लिंक प्रोसेस भगवद्गीतेन सांगलाय अर्जुनाक त्यांना सांगलाय यो मे भक्त्या प्रयच्छति की मागेल्या वस्तू म्हाका दी किंतु भक्ती अटॅच करून म्हाका दी. आणि आम्ही त्या सोडून गेलो बाकी उठू अटॅचमेंटा घेतात लाईन राबता सचान
कितली घंटो घंटो लाईन राबत असतात कित्याक की मला फल मिळता लिंक जाल्यार कसाने तरी सरकारा तुला आमकां मिळता आणि कसाने केल्यार म्हाका हे मिळता त्या मिळता लाभ मिळता बट केन्ना पर्यंत जो पर्यंत तू आसा तो पर्यंत तदनंतर ना बट तागेल अटॅचमेंट जर जाले तुका हांगाही सुख असा आणि थंय वैगे सुख असा आता तुम्ही डिसाइड करा की फक्त मडगावान सुख मिळपा जाय की मोक्षांतही सुख मिळपा जाय हे तुमगेल हातांत असा की कसं निश्चय करता हे तुम्ही निश्चय करा आणि आज सर्व लोकांनी उभय स्वामीले सर्व लोकांनी प्रतिज्ञा घेवपा जाय की आम्ही मध्वाचार्याला आराधना करताले मध्वाचार्याला सिद्धांताबद्दल आम्ही चारकडे घोषणा करताले आणि मध्वाचार्याला कसं एक पद्धती असा ते आम्ही परिपालन करताना म्हणजे प्रतिज्ञा घेऊन हे क्रांती हाडपा जाय आणि नेक्स्ट टाइम येईल तना तुम्ही मध्वाचार्याबद्दल तुम्ही सांगा आणि आम्ही ऐकूपा जाय तुम्ही सांगा आणि आम्ही ऐकूपा आज आम्ही सांगलाय तुम्ही ऐकायला नेक्स्ट टाइम येताना तुम्ही सांगपा जाय आणि आम्ही ऐकूपा जाय आमगेला खूपशे लोक जाणते बसले होता आमगेल टाइम जाल्लो उरताले आमगेल टाइम जाल्लो उरताले आमकां अवकाश मेळना ना जर कोणेही असो जर आमकां मुक्ती जाय कोणकी एकल्यान विचारले की म्हाका मुक्ती जाय ते अशी मिळता मेळना उपासना करून पर्यंत आमकां मेळना आणि ताका भक्ती जर तुम्ही लायना तर काहीच मेळना सो आज मडगांवकार हांगा जमील आसाची विशेष जावन आम्ही उत्तरादी मठाचे स्वाम्याक आम्ही संतोष व्यक्त करता की त्या स्वाम्यान हरिहरातुल्यान आज लागी स वार पर्यंत 6 आवर्स त्याने नॉन स्टॉप ट्रॅव्हल करून हांगा आयले तुमकां प्रचार करपाक आहार तरी सकाळी घेतिले सकाळी घेतिल नंतर त्यांनी कसाने आहार सेवन केला आणि आता समर सीझन हे सर्व गोष्ट असून सुद्धा त्यांनी थंयतुल्यान प्रयाण घेऊन गेलो मडगांवा येऊन गेलो त्यांनी आमकां हांगा स्वागत करून तुमच्या येद्राक आता हांगा प्रवचन करून गेलो त्यांनी हे केलें तांकां कितले आयास जाले कितले हे जाले आमकां खबर आसा की आमगेल जीवन कशी चलता आमकां खबर आसा आणि तांकां कशी जाता ते आमकां खबर आसा बट ते तुमगेले दाखवून घेता नाही ते तुमगेले दाखवून घेता तसंच स्वामी तुमगेले घेऊन आज प्रवचन करून तुम मध्वाचार्या बद्दल एक अत्युत्तम ज्ञान तुमकां आज दिलं यथार्थ ज्ञान तुमकां आदी त्यांनी परिपालन तुमकां सांगिल आसा जर तुम्ही ते परिपालन करना आणि तुलन धूर तुलन हांग घेऊन गेन तांकां आम्ही अगौरव केलो तशें जातालें आज तांकां फाल्यां तांणी प्रयाण परतून हुबळीक वताले धारवाड उरताले आणि आज तांणी येताना त्याच दांटून घेवन हांगा आयले आज तांणी हुबळी धारवाड थंयतुल्यान गोवाक आयले आणि गोवातुल्यान परतून तांणी इथे वयता म्हळ्यार हांगा येवपाची गरज नाशिल्ली हांगा एक कार्यक्रम आसा ना म्हणनात पण स्वाम्यान हांगा विशेष जावन मध्वाचार्या बद्दल गोवांत सिद्धांत प्रचार जावपा म्हणजे एकय एक उद्देशान हरिहरातुल्यान मडगांव पर्यंत आयले तसंच एक स्वाम्याक आज आई बद्दल आम्ही पुन्हा संतोष व्यक्त करता की देव सगळ्यांक बरं घडोवो तुमगेले जिवनांतू तुम्ही करता आसलेले उद्योग व्यवसायांतू तुमगेले कुटुंबीय जिवनांतू नाजाल्यार तुमगेले भुरगे तांणी घेवता आसलेले शिक्षणांतू उत्तम यश प्राप्त जावो अशी आम्ही देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणा तुम्ही मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण I think Damboli Temple Committee people wanted to say something. If they want to say so, this is an opportunity.